Reka nkwifuriza ibihe byiza ukomeje gukurikira gahunda n'ibiganiro bya Intare TV aho uherereye hose. Niba utarakora subscribe, ibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zacu zikugeraho kandi ku gihe. Mu nkuru yacu ndashaka guhera kuri iki ngiki. Niki cyihishe inyuma y'impuhwe nk'iza bihehe n'amarira y'ingona ya Amerika n'abanyaburayi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mezi nk'atatu ashize hagiye humvikana urwungikane rw'amatangazo arebana na Kongo Kinshasa y'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Espanye, Ubudage n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, mu buryo wakeka ko bifitiye impuhwe zidasanzwe iki gihugu cyo mu karere k'ibiyaga bigari. Nyamara ukuri kwabyo kw'ibi bintu guhishe byinshi cyane. Habaho kurabya indimi ubutitsi yo buri gihugu muri ibi ngibi tuvuze haruguru biri kwitegereza Kongo Kinshasa n'imitungo iyirimo, nk'aho tubonamo zahabu, diyama, cobalt, copper, nickel, uranium, coltan, lithium n'andi menshi. Uyu ni umutungo kamere ariko wahindutse nk'umuvumo kuri Kongo Kinshasa iyo usesenguye neza imigambi ya biriya bihugu by'abanyampuhwe ndetse n'abandi bifuza gutera imirwi kiriya gihugu, guhinduka umuvumo w'iki gihugu kamere kuri bimwe mu bihugu bimaze kumenyerwa. Ushatse wavuga Libya, Iraq, Iran, Venezuela, Syria, bihuriyeho usanga byose bikungahaye kuri peteroli, ariko kandi bigahurira ku kuba byorototewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho iki gihugu kitamisha ibisasu cyahafatiye ibihano simusiga. Ibyo bihugu birya ubusa ariko ugasanga bibyinagazwa bikaba byaguma ku mavi, bityo iyo mitungo ikaba yababana imfabusa. Abasesenguzi batandukanye usanga bakunze kugaruka ku ngingo y'uko Amerika ishaka kuguma ku isonga nk'igihugu cy'igihanganye, ariko ikabigeraho ishwanyaguza cyangwa igafungira mu mayira y'iterambere mu bundi buryo bumwe cyangwa ubundi ibindi bihugu ku isi, cyane cyane bikungahaye ku mutungo kamere, icyo nakwita scandale géologique. Tugarutse kuri Kongo, inzobere mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro uwitwa Jules Cornet niwe wanyarukiye muri Kongo Kinshasa mu mwaka w'1892 gukoreraho ubushakashatsi. Akubise amaso amabuye y'agaciro yahabonaga, yandagaye mu mpande zose, asubira i Burayi yise kiriya gihugu scandale géologique. Iki gihugu cyo mu burengerazuba bw'u Rwanda kiramutse kibishatse cyahinduka twese tukumirwa. Uti gute? Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umutungo kamere ku buryo iburyo n'ibumoso wasanga hari amabuye y'agaciro arenga, ku buryo iyabariye mu gaciro k'amafaranga y'amadolari usanga arenga miliyari 20 z'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga amabuye y'agaciro ari muri Kongo itunze aruta umusaruro mbumbe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uhasanga zahabu, diyama, copper, ugakomeza ukongera no kuri peterole na essence, yewe tutayibagiwe n'imbaho z'akataraboneka. Kongo ifite lithium, cobalt, amabuye y'agaciro akenewe cyane ku isi muri iki gihe kuko akoreshwa muri za bateri z'imodoka zitagira amashanyarazi. Agaciro ka lithium kare gutumbagira cyane uyu munsi ku wundi, aho usanga muri gihe gito toni imwe yayo irenze ibihumbi 80 by'amadolari y'Amerika. Ifite ku bwinshi, ariyo mpamvu abinkwakuzi bashatse kujyayo. Habanza uwitwa Elon Musk. Elon Musk uramuzi, niwe mwari ukomeye cyane ku isi kuri ubu. Yamaze gushinga amatako mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Musk yageze muri Kongo, yashinyikirije sosiyete ya Resource itunganya cobalt isanzwe ifitanye amasezerano na Tesla ye. Ku rundi ruhande, Musk arashaka kugura sosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro y'Abasuwisi yitwa Glencore, iri muri zikomeye cyane ku isi. Glencore ifite ibikorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse mu mwaka wa 2020 yasinyanye amasezerano na Tesla kizajya yishyikiriza cobalt ingana na toni 6,000 buri mwaka ivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba banyamerika amabuye yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo si bo bonyine bayashaka, kuko Abashinwa nabo bamaze igihe kitari gito, yewe n'Abarusiya nabo nuko. Abanyaburayi ntibatanzwe kuko sosiyete z'Abadage nka BMW na Volkswagen
nazo zamaze gusinyana amasezerano n'abacukuzi bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo bajye baziha ayo mabuye uruganda rw'Abadage rwa BASF rwifashisha mu gukora za bateri. Ukeneye inzu yo gukodesha, iyi nzu iri gukodeshwa amafaranga make cyane. Ikindi nakubwira nuko ino nzu ari inzu iherereye i Kagugu, ni ahantu heza cyane. Amabuye y'agaciro muri Kongo ntacyo ayimariye, ahubwo yungukira abanyamahanga kuko bibarwa kuri 48% bya cobalt yacurujwe ku isi hose mu mwaka wa 2013 yavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iki gihe 47 by'umubiko biri ku isi ariho buherereye. Kugira ngo wumve neza, Repubulika Demokarasi ya Kongo tuvuga uyu munsi ifite umutungo kamere utarakorwaho ubarirwa muri miliyari ibihumbi 24 by'amadolari ya Amerika, bituma aricyo gihugu cyonyine cya mbere gikize ku isi hagendeye ku mutungo kamere wacyo mu gihe wose waba utunganyijwe. Bivuze ko umutungo kamere wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite wonyine utabarimo ibindi by'agaciro ifite, ubunini bwayo, umubare munini w'abaturage bayo n'ibindi utarondora, bituma umutungo wayo icyo gihe waba uruta wa Amerika yahogoje benshi. Ni igihugu kingana n'Uburayi bwose, kikaba cya kabiri kinini muri Afurika, ni icya kane gituwe cyane kuri uyu mugabane kuko gifite hafi miliyari 100 z'abaturage. Muri abo baturage bose 19% nibo bagirwaho n'amashanyarazi, mu gihe Kongo ifite uruzi rwa Kongo rufite ubushobozi bwo kuba rwatanga umuriro w'amashanyarazi ungana na megawati 300 wikubye inshuro enye ushobora gutangwa n'urugomero rwa Renaissance rwo muri Ethiopia rusanze ari rwo runini muri Afurika. Byatuma ikibazo cy'ibura ry'amashanyarazi kiba nk'umugani muri Afurika yose, kuko hejuru y'icya kabiri cy'abatuye uyu mugabane wa Afurika baba mu icuraburindi. Usibye amashanyarazi, aba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite ubushobozi bwo kuba yakubaka ibikorwa remezo bya gaheza bituma atandukana n'ibindi bihugu byose by'uyu mugabane wa Afurika, kuko ifite imihanda 40 migari gusa ihuza ibice byose by'igihugu, gusa imyinshi muri yo ntabwo ibamo kaburimbo, indi ni nyabagendwa. Umutungo wose wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite n'uyihesha kubona ibitanda mu bitaro, kuko mu bitaro bigera kuri 401 ifite birangwamo ubucucike bukabije. Umutungo w'umuturage wavuye ku 372 y'amadolari mu mwaka wa 1974 kugera ku madolari 518 mu mwaka wa 2015. Hari ibindi bihangayikishije umuntu yavuga ku bukungu bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Urugero ni kuvuga ko mu mwaka watangira nibura hagaragaye indwara z'ibyorezo 21 zishobora kuba zakwira mu gihugu cyose. Mu mwaka wabanje zari zabaye 6 zashyizwe ku rwego rw'icyorezo mu gihugu, izo zirimo kolera, measles n'izindi zitandukanye. Ishami rya Loni rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi riherutse gutangaza ko nibura miliyoni 4 z'abanyekongo, barimo abana miliyoni 2 bari munsi y'imyaka 5 ari bafite ikibazo cy'imirire. Abarenga miliyoni 6 bavuye mu byabo kubera imvururu. Abongereza, abo mu burengerazuba bw'isi baba bafitanye urukundo Kongo. Nakongera nkaho kubaza nini abo mu burengerazuba bw'isi baba bafitiye urukundo Repubulika Demokarasi ya Kongo? Nibyo tugomba kugaruka muri kino kiganiro cy'uruhererekane. Iyi ni Intare TV, njye nitwa Isa Iradukunda. Komeza ugubwe neza, ariko mwibutsa ko niba ushaka inzu, ikibanza, waba ushaka gukodesha inzu nziza, waba ushaka kugura inzu nziza, waba ushaka kugura ikibanza cyiza kandi udahenzwe, hamagara kampani imwe rukumbi, iyo NAP igufashe kubona inzu nziza, ikibanza cyiza kandi ku mafaranga make cyane. Bahamagaye kuri nimero yabo ari ikurikira: 0788486262. Ahangaha baragufasha kubona inzu nziza aho waba uri hose ku isi, kandi ku giciro kiboneye buri wese. Icyo mwifuriza cyo kugubwa neza, kandi niba utarakoze subscribe wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, kugira ngo utazajya ucikanwa nabyo. Komeza ugubwe neza.